gospodin Zoran Golubović. Dobro večer svima i pomoć Bog. Šta da kažem, eto, prošle godine dana kako radimo, nije bilo lako, znam, ima i napretka, ali mi se ne damo, ići ćemo napred i dalje i ovom prilikom želim sve vas da pozdravim, naravno da ne zaboravim naše sponzore koji su tu danas sa nama, to je Labračerija Pomoljski žar iz Vićence, onda automehaničar Galer, Vule prevoz, tu je i Golubović Željka naravno, i tu je naš veliki prijatelj Siriša Staniminović zvani Bičo, i samo da ne zaboravim i na ovog našeg velikog prijatelja Zlatka iz Svetionika i ovaj divan orkestar 0432 sa našim prijateljem Džimijem. I što mi samo da kažem da eto tako je velika čast što je danas ovdje sa nama takvi veliki klubovi kao što su Karađorđe iz Beča, Jelek, Kruna iz Kija, Sveti Sava iz Alonte, a sad sam zaodaljao i naravno naši prijatelji novi klub Vidovdan kojima želimo puno sreće u daljem radu. I ovom prilikom ako želo bi da pozove na pozornicu predstavnika Karađorđa iz Beča, ako je moguće da dođe. We'll be right back.
se učilo ima, sada me ona snima.